Odlično je to vse skupaj. Želimo si, da to sodelovanje seveda preraste še v kaj več. Sodelovanje je v vsakem primeru dobro za vse nas, torej za klube, pa predvsem seveda za otroke, da si pridobivajo neke mednarodne izkušnje in da se družijo seveda. Os meninos aprendem muita coisa nesses 15 dias que nós estamos aqui, inclusive nós, né? A gente vê a importância do inglês, né? De tudo. Então, para nós é muito importante, não é só o futebol, né? A gente fala que o futebol é a ferramenta que vai proporcionar tudo que vai vir junto. Então, desde de manhã já gerou a ansiedade no café para eles estarem aqui conhecendo vocês, virem até um outro país, uma outra cultura, e já na chegada ali eles já verem o estádio, né, que é imponente, mostra a grandeza. Današnja utakmica poslužila stvarno jednoj dobroj svrsi. Ekipa Kovina Maribor čvrsta, ozbiljna ekipa i stvarno pohvale dečkima iz Kovinara, ali eto naš taj nekakav mentalitet hrvatski, lopta dole, i pa smo pokazali kaj radimo u klubu i sa ovim dečkima iz Brazila, Alfa Akademiji, stvarno smo pokazali po meni vrlo dobru partiju.